جموصل صلاف لهابن إيمان درباز دي بيتك تايبدا لموصل دقل هامه لفي من بري أم دنجي حقية بلندكين دنجي مقدورية بيكاري و هجارية أو كسنكو لتشافري خزمتانا بارتيا ديمقراطا كردستان بليستا خويا صدنو تحفظ خازيتن جهران كاريات شبكتن جموصلك ويران وكافل وهيجي بهنا مريان جيتي آفداني وخزمت گزارية بگرينيتن لو ما أو بارتيات بيجيتن از دي كمبم سركفتي ايكيبم دي برانيا دنگام دز بخم دي دشتاني نواك و بيكاتيا جي كردو عربو تركمانو مسيحي و ازدي و شبكو كاكيان آيا بارتيا ديمقراطا كردستان دناوا دنيا كركابريان چوا دكاريتن سركفتي ايكم بيت ام جي بارتيا ديمقراطا كردستان دپرسين آيا و پیشتر چكريا او خلق جهوات خازيت هینشین ده هاتو دا بکن اگر هاتو پرانیجی لکرسین انجمن پارێزگەها نینەوە بدەست بخن لە پێشیامە تەنێ هەفت ڕۆژمانە خەڵک چاوەڕێیە ئەف لیستێن جودا بانگەشەیەن جودا پرۆپاکندەیەن جودا دکەن ئایا دێ تشتێکی ژە ژیانەوان بگوهڕن کو 6 ساڵە ئەف باژارە ژە دەستێ داعشێ هاتیە ڕزگارکردن سەدە هەشتەیە شار وێرانکردن لێ هێژی کاڤڵی وێرانکاری پێوە دیارە مروف لكوچه و کولان موصل دگره افروکه من دید که هیجی خرابیه هیجی خلکه گلکه هجار و چاوریه آیا پارتی دکاریتن بر سبا داخازی و بندوارین وی خلکه بدد به پیکاتین جدا که هیجی لگلک جهان پارتی وجود خونینه هیدی دست بکریه و ودگریتن میوانن من هنه پرسین ما و ین هوا از دشواب کم کرم کند گل ما بنام دست بید کین میوان من ینهجا سیروان روش بیانی جگریه که می پارزگار نینوا گلب خیراتی سرچاوا هر وها هجا نازم هرکی هریکاری برپرس مکتب رخصتنا پارتی لنینوا هجا نازم گلب خیراتی سرچاوا لدست من راست جی چهار کاندیدین مهنه دگل گلک میوان هجا گنجت دشتا نینوا هین همی بخیر هاتن حس کم کاندیدت سرلیستا پارتیا دموکراتا کردستان جی یک بدم ناس کرن هجای جمیل صفوک هر وها رشید حسین قاسم دکتور فارس بریفکانی و هر وها احمد کیکی هین همی بخیر هاتن سرچاو از دست به که جخال جوهری دست بکم موصله که صدا هشته و ایران بویی زیادتر صدا 35 یا گنج توی بیکارن دنیای که کشین امنی سیاسی آبوری بیکاری مقدوریت پارتیا دموکراتا کردستان جروی اداری و بو موصل دشتانه اینوا پیشتر چکریه حتی خلق لسروی اساسی بهت بریارا خوب داد کادت گل هوا بیت یا نه زۆر سپاس سلااو بۆ بینەرانی کەناڵ 24 طبیعی خۆتان زان پارتی شەریکێکی ئەساسی پارێزگاری نینەوەیە و نینەوە یەکێک بۆ لەو شارانێکەوە گەورەترین زەرەری پێگەشتوو لە کاتی شەڕی داعشە حتمما ئەمە کاتی دەوێت بۆ ئەوەی نینەوە بکەوێتەوە دۆخی جارانی خۆی ئێمە وەکو حکوومەتی مەحەلی دەستپێکی کارەکانمان ژێرخانی پارێزگاری نینەوە بە تایبەتی سنتەری شاری مووسڵمان هەموو تقريبا تواكد وطلصت تنها لاي ايمني موسلمه لروي بروجي مجاري وزوربي هر زوري نو تو بينج لصتي نخوشخانه كاني بارزغاري نينو هموي ويران بو لكاتي شر داعش وهمو جسور كان همويان ويران ببون اسا همو او نخوشخانانا عندك كان توابنا كاركانيان وعندك كانش اسال بواري جيبه كردنن وهمو جسور كاني بابلين نو سنتري شاري موصل هميان توابنا ودو جسري تريشمان اضافه كدو حكومتي محلي وامانه زوربان لريقي وزارتي الشارواني بو بله باشا كاك ناظم ام بسيار اشتاب كاين يعني لدشتاني نوا زيدت 6000 كانديديت هاي و شخصات كانديدن بقشتي العراقي 6000 كانديدن بله بارتي چوت شتن برانيه بدز بخي دناوا ويركا بريا بهزدا زور سپاس بو كردستان 24 خيراتنا ميوانت بارست كاين اما کو پارتی دموکراتی کردستان خودان قاعده کا جماعریا بهزو برفراوانين ما باوريه كام مكم خلق خو هيا راستي وقتيان بيجين ما قاعده کا جماعریا بهز هي ما تجربه هنا سروي چنده کو ام نشا بدن بله کو ام خودان قاعده کا جماعریا بهزين الپارزگاه نینوا
لێرەدا ئەماکو پارتی سەر چەند بنەمایەکە ما هەوڵدایەکە و ئەم چوینە ناو وێ پێشبڕکەیە هەڵبژارنێت ئەنجومەنێ پارێزگەها نەینەوەدا کەل دەستپێکیژی ما دەستپێکی دێل سەر ئەساسێ چەند بنەمایە هەرێ سەرەکی ئەمەم نسبەت ماکو ئەم خودان قاعدەکە پێزین سەر بنەمایە ڕێبازا پیرۆزێ بارزانیە نەمر و ئەو ڕوئیا جوان یا جەنابێ سەرۆکی بۆ هەمی وان دەوەرێت گرێدای پارێزگا نەینەوەوە حقیقەت و ئەم پشتڕاستیژی مە باوەڕیەکە مکوم ژوە هەیکو ئەم بشین زورینە دەنگال پارێزگا نەینەوە بدەستخۆ بینین چونکو وەختیان بینین خودان قاعدەکە جەماوەریە پێز و هەلبژارنێ چویشدا بۆ مەدا دیاریکردن و ئیزبات بیک و پارتی خودان قاعدەکە پێزە و خودان جەماوەرێکی پێزە و یعنی بەری هەلبژارنێ چویژی و پارتی هەندێک دەڤەرە حاضریە خۆ نەبی بەلێ واستەی وێ قاعدە جەماوەریە پێز ئەم شاین gelek دەوێت کە پارتیش لێ هەری دوماهی بەگەڕیانە زومار وان کە چەند جێدیین بەگەڕیان چەند جاهین بەگەڕیانەوە کە پارتیا دموکراتە کوردستان بزانە هێژ هیل شنگالێنینن چەند جاهین بەگەڕیانە و بەگەڕیانە هابوونمونە بۆ زومار بوانکێ چ تەسیرە خودێ هەبیتن لە سەرزەدەکردنە ڕێژەیە دەنگین بۆ پارتیا دموکراتە کوردستانی و لیستە هەوەتێن بەێ خۆی جنابێوەت زانن یعنی مەسەلا پشتی 16 ئۆکتۆبرێک gelek شوێنت گرنگ هاانەل دەستدان جێداخەیە پشتی وێ چەندێک و ئەو شوێنە هاانەل دەستدان ئەو دەبەرە هاانەل دەستدان نۆکەم پارتی دموکراتی کوردستان کومە بارەگای مەکتەبە ڕێخستنا پارێزگانەینەوە مەدناو باژێڕێ موسیلێدا کردیەوە و دەبەرە وانکێمە لیژنا مەحەلیە وانکێمە مەقەڕێ وەکریە و دەبەرە زومار مەقەڕێ لیژنا ناوچار زومارمەوە کریە حقیقت کردنەوە وان بارەگایەنە ناو باژێڕێ مووسل و دەوروبەردا گەلک کاریگەریە خۆ هەیە خەڵکی گەلک پێشوازیەکە گەرمل وەکردنەوەوان مەقەڕاتێت پارتی کریە و خۆشحاڵنجی ینی مەسەلەوەکی مە ئیشارەت پێدای تەواجدا پارتین هەندێک دەڤەرە نەبی هەلبژارنی چویدا ئەم شوێن کە ڕێژەکە زۆر یا دەنگاب دەستخۆ بینین بەلێ پشتی مە بارەگات ناو وان دەڤەرانەدا کردیەوە ئەوە جارەکە دی جێ خۆشحالیە ئەم گەشتبینین کو دەبیتە سەبەبێکی باش بۆ زیاتر دەستخۆی خستنا دەنگا بۆ لیستەمە لیستا 1970 یا پارتی دموکراتی کوردستان چونکە دائما یعنی هەر هەلبژارنێکێدا جەماوەر دەنگدار بەرێ خۆتکێتێک کانی پتر سیقە و متمانە کی لاینێ سیاسی هەیە و بشێت دەنگی خوب دەتێ ئەم گەشتبینیژی و ئەو متمانە یا هەی و خەلکێ دەڤەرێک و بشێن بزۆرینا دەنگا دەنگی پارتی چ کردیا بۆ دروستکردنەوەی متمانەیە خەلکێکی لێرە گەنجن زێدانە ئەم دێشوا پرسین کال سەر چه ئەساسی لە دەنگی خوددانە لیستە هەوایە پارتیا دموکراتە کوردستانی و داخوازی و چاوەڕوانیەت واناچنە دەستپێکی حەسکەم کاندیداژی بپرسم هێژای جەمیل ژێ شنگاڵێکە وێران بووی زدەتە ژە حەفت گرۆپێن چەکدار تێدا ڕێکەفتنە ئاسایکردنە ڕەوشە شنگالێ دناو بەرە حکوومەتە هەرێمی و حکوومەتە فیدرال 3 ساڵ سەردەرباز بوون هێژی نقطەك خاڵک ژە نهاتیە جێبەجێکردن وەکێ کاندیدێک ژە شنگالێ ژناوە ئێزدیان کو هێژی پارتیا دموکراتە کوردستانی لە شنگالێ وجودا خو نینە هین بخۆ باوەرن کو دێ سەرکەون ئایا ئەو خەلکی شنگالێ حازرە دەنگی خوب دەتەوە ئەگە بدات سەر چه ئەساس ئەم خێراتن هەموو میهوانات بین اونجان پشتی 3 ینی کاریتەکە مەزنب سەری خەڵکی مە شنگال دەهات ئەو کاریتێ gelek تاثیرا خۆ کرد ینی بترێژ 6417 کەسا کەنە دەستی داعش دە خوشک و برایمە دەیک و بابێتمە هەتا وێگاوێم سۆپازیە حکوومەتە هەرێما کوردستانتکن بتریژ 10,000 ڕزگارکردن و بتریژ 30,000 هیژمایە هیویامەش حکوومەتی هەبوو بڕاستی وەگوتی بدلسۆزی بژدل لیوانژی بگەڕیان مەدوێن ئەوژی دەستێوان زالەما دەرانیبانە هونزان بترێژ 75,000 خەڵکێمە ڤێگاڤل بن خیمەتا چیە خیڤەتا ئەقلیم کوردستاندا و نزیکی 25 وێ درێنە و ئەو گروپێت چەکدارێ لێ دەرێژی ئش بەروێکی خەڵکی مەژی ناڤەگەریێ وش بەر تەعویدا و چونە مەجلس محافظە بۆ ئاساییکردنە ڕەوشە شنگالێ بۆ گەهاندنا خزمەت گوزاریە لەسەر لیستا پارتی هەوە چه پلان هەیە؟ طبعا ان شاء الله مدبنا ايه كده الموسلي ده دام بشين حكومتي بشكلين وقت ما حكومات شكلان هنجم قارن وقت مجلسيه تشريعيه رقابيه خدميه جي
ام كارن بريار يدخل بدن هكذا محافظ بون ما رئيس مجلس بون نجمة ام هنجي كارن بريارة بدن ام ريكفتنا اربيل وبغداد جيبين حكومة فيجا في ادارة الويدري نينا ادارة اسنوني وشنغالي ودورو برات العزيروان اداره مثلا بزفرت خلقي ما بزفرت يعني حكومات برياري بدت اجبروان شك دارا او وقوتي فاكيشنا حدود وان جناب مال ادر كفن وقوتي دعمك معنوي وما اديش خلقي ما ربيتكرن يعني وكو تعويذاتها وكو تعيينات تخريج الشباب وان عاطل السر وقوتي بشغل وكو يعني بترها بقوي شانزه هزار خاني كتير يورانكي يعني الشنغالي وقي قوتي داعش فجراني وشي وقوتي بر عمليات عسكري وقتك رزقار كرين يعني حكومة راستي تشتاق نكر يبو ما في جامعة في وقت حكومة بوش ما لستا بارتي بسر بشتيا وقوتي جنابي سروق برزاني ام بكارن شغلكي بكن بقوات اشخالكي خوي شنغال ودفري ديجيرا وامنياتا شنغال وموصلي وخمو دفري موصلي بباريس. بله كاك رشيد كانديدا اساس كم جنابي هواجي لسرف رنگيا لستا بارتي بتايبتي كهمو بيكاتا وولين جدا لدشتاني نواتي دا جهدگیرن هین وی چاوت بینن آیا گرنگیا خو هيا آیا او برازی کرنا پیکاتا یانجی او استراتیجیا و پلانا پارتیا بو بهارتنا روشا بین افجه گلک سپاس بو درفته طبعا ابنت شگنو یا پارتی دموکرات کردستان افکریه بو پیکاتا کان همو جارا پیکاتی آینی بین پیکاتی نتوی بین چل انتخابات بين چل مناصب بين بارتي يعني أهمية دايتي ومشاركة الوي رأي وانده هيا چه المسيحي بين چه يزيدي بين چه تركمان بين همو بيكاتا كان يعني مشاركة كريا بجرب انتخابات جي تأكيد يعني الليستا مدى أبيكاتا همو هينا گرنگاوي أوا پارتی پیگوشیانه کش مرا دیارت که هکاوا کل کردستان دهه و چند ساله پیکاتا کان پاراستینا اوی جارجی او گرنگی دیوار پیکاتا او بخو اداره خو بکن یعنی کب چون مجلسید ام نوی نربن ام ابن نوی نرد خلقی خوی موسل همو که بس تایبته که ما هیچ برمن کوبیا شنگال ام نوی نرد از دی ام بو خلقی شنگال چه برمن کوبیا شنگال چه بی ام زیادتر برای خوب بند شنگالی. پرسیار بو گنجل لپشتوا میوانن هجا سال بو ساله هر جارکو هل بجارتین پارلمان عراقی انجی انجمن پارێزگاهاتی نکردن هر چند و چند سال نهات نکردن لی ریجا دنگدان کم تر دبید خلق دبیجن اف کاندیداتین پروپاگندایات کن بخاطر دنگا نو که ام شهوت پرسین آیا هین آمادنه دنگی خوب بدن ده هل بجارتین انجمن پارێزگاهاندا اگر هین بدن دیدن که ولی سر چه اساسی کی جوده آقابید کردم که بله ول پشته سلااو کاتتان باش سەبارەت بە پرسیارەکەی جەنابەت دەنجی زۆربەی حزابەکان لە پاشەکشێدایە ئەمە دەبینی بە پێچاوانەوە دەنجی پارتی دیموکراتی کوردستان هەر کاتێک هەڵبژاردنێک تێ بە تایبەت لە مووسڵ و لە دەشتی نینەوادا بەرەو زۆری دەچیت ئەوەش لەبەر ئەو مەبادە و پرەنسیپانەی کە پارتی دیموکراتی کوردستان هەیەی یەک لەوانە ڕوحی نێتەوایەتیدا خەڵکی مووسڵ توێنی کوردایەتیە يعني من همیشه دەبینم پارتی دیموکراتی کوردستان خەڵکی مووسڵ یان کوردەکانی مووسڵ خەڵکی کوردی مووسڵ و خەڵکی مووسڵش ئەوەی کە بۆ نمونە ئێزیدیە شەبەکە مەسیحیە کاکەیە تورکمانە سابیئە هەر ئەو پێکاتانەی کە لێرەنا ئیمانیان بەو منهەجەی هەیە کە پارتی دیموکراتی کوردستان لەسەری دامەزراوە پارتی دیموکراتی کوردستان ئەگە بەری خۆمان بدەینێ لە 53ەوە لە پارتی دیموکراتی کوردەوە بەرەو پارتی دیموکراتی کوردستان پارتی دیموکراتی کوردستان بۆ خەڵکێ دەشتا نینەوە بە تایبەتی گەنجان ڕابردوودا چ کردە پارتی دیموکراتی کوردستان ئێستاشە گەبەری خۆمان بدەینێ بۆ نمونە بۆ توێژی گەنجاندا ئەو یاریگایانی ئێستاش کە لاوانە ناوی یاری دەکەن ئەوانەیە هی پێش 2014 ئەو کاتی پارتی دەسەڵاتدار بوو لەو سنوورانەیدا کە خزمەتێکی کردووە ئەو یاریگایانە ئەو قاعانەیە ئەو قوتابخانانەیە کە پارتی دیموکراتی کوردستاندا هیمەتێکی کردووە بۆ ئاوادانکردنی ئەو سنوورە و جگەلەوە لە هەموو شتێک مهمتر ئەو ئەمنیەتەی پارتی دیموکراتی کوردستان لەو دەڤەرە دای نابوو يعني او بابلين بجديني سهل نينا ويان دشتي نينا وادا همیشه وكو بشق لهريم كردستان دا او كرايا باشا كاك سيروان بلام دنگي زور بقوات هيا لدشتانينا وبيك هاتين دي جعربوش يعني حسناكن بارتي ديمقراطية كردستان بقوات وكي جاران وياريتن ايا بارتي بو ويش كريا طب خۆتان زانم پارتی خۆی بەخاوەنی هەموو پێکاتەکانی نینەوە دەزانی و پارتی شەریکێکی ئەساسی نینەوەیە
طبعی بوونی پارتی لە هەر شوێنێک مانای ئەوەی ئاوەدانی خزمەتگوزاری ئەمنیەت طبعی لایانی تر کە بزانە پارتی دموکراتی کوردستان لەو شوێنانە باڵادەست دەبێ و دەبێتە خاوەنی ئەو شوێنانە طبعی مەترسی دەبێت لەسەر فعالیاتی وان لەسەری شوکارەکانی وان چونکە وان تەنها هاتوونە بە ڕوحێکی حزبی تەسک کار دەکەن تەنها بۆ فئەیە کار دەکەن بەڵام پارتی دموکراتی کوردستان نەخێر خزمەتی هەموو پێکاتەکان دەکەوە ئێمە لە پارێزگاری نینەوەش وەکو نوێنەرایەتی کورد و نوێنەرایەتی پارتی دموکراتی کوردستان دایمە تەوجاتی حزبی ئێمە ئەوە بۆ جەنابی سەرۆکشەوە بووە سەیری هەموو قەزا و ناحیەکان هەموو پێکاتەکان بە یەک چاو بکەین شەو ڕۆژ ئێمە لە خزمەتی ئەو خەڵکە بووینەوە دەرکەی ئێمە واڵا بۆ هەموو لایەنەکان نەک تەنها بۆ کەسانێک کە وەڵە تەنها عایدی پارتی ئێمە خزمەتیان بکەین نەخێر ئێمە خزمەتی هەموو پێکاتەکان دەکەین خزمەتی هەموو لایەنەکان دەکەین ئەمە وای کردووە کە لایانی تر بترسن تاواجودی پارتی لە هەر شوێنەکە بێت تەسیران لەسەر دەکات ئارمانج خەڵکە یە باوەریەت دەتە هەوەژی هەر خەڵکە هێژی سەدا سیح یا ئاوەرێن دەشتانەینەوە بە نەگەڕیانە سەر ماڵ و حاڵێن خۆ پارتی چ پلان هەیە بۆ بەرقەرارکردنا ئاشتی ئەمنی دابینکردنا خزمەتگوزاریان حتا ئەف خەڵکی هەنێ بڕۆمەت vەگەڕیت ئایا پێشتر چ کردە پلانا داهاتی چییە؟ طبعی خۆتان زان پێشماوەیەک گوندەکانی غازر کە حەفدە بوون لە خۆ دەگرێتەوە گەڕانەوە بە ئەمری جەنابی سەرۆک بارزانانی و هەروەها گوندی شێخان کە سەر بە قەزای زومارە ئەوانش گەڕانەوە و پێم وایە لە ماوەیەکی نزیکە گوندەکانی ڕەبیعش دەگەڕێنەوە خۆتان دەزانین ئاوارەبوونی ئەم خەڵکە بەهۆی شەڕی داعش بووە بەڵام کێشەی سەرەکی ئێمە وەکو حکوومەتی مەحەلی وەکو پارتی دموکراتی کوردستانیش ئێمە شنگالە بەڕاستی یعنی بەداخەوە خۆتان زانن خوشکبرانی ئێمەی ئیزیدی گەورەترین زەرریان پێگەشت و لە کاتی شەڕی داعشدا و ئەو اتفاقیکەوە لە نێوان حکوومەتی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی بەغدا کرا بۆ بە شرافی ئومەمی المتحیدا بۆ ئەوەی ڕەوشی شنگال وێر بێت ینی چاک بکرێتەوە خۆتان زان شنگار ئێستا لە دەستی کەسانێکە خەڵکی عراقینی نە لە دەستی پەکەکەی و دەیان میلیشیایی تێدایە و نەگەڕانەوەی وان لە دەسەڵاتی ئێمە وەکو حکوومەتی مەحەلی نییە خۆتان زان ڕۆژانە تورکیا تۆ بارانی شنگال دەکە تۆ ئەمانە ڕزگار بوون لەسەر دەستی داعش دواتر بگەڕێن و ڕۆژانە عێراق لەکێ دەپرسی تومەتەکە ئاراستەیەکی تر دەکا ئایا کیە لانی جێبەجێکار کەیە بڕیار بدا طبعی بەڕاستی ئێمە دائیمەن لەگەڵ سەفارەت و قونسوڵەکان کە دێن سەردانی ئێمە دەکەن هەوانش لەگەڵ ئەوەنەکە ئەو ڕێکەوتنامەیە جێبەجێ بکرێت کاتی خۆی سوودانی لە کابینەی سوودانی کە چووە ناو کەم دەستی کردە ناو دەستێکی گەنجێکی ئیزی بەڵێنی پێدا کە بیگەڕێنەوە شنگال بەداخەوە جێبەجێ نەبوو سوودانی بەو ئاخیرە کە هاتە بەڕێز سوودانی هاتە مووسڵ داوامان لێکرد کە ڕەوشی شنگال ئەو اتفاقی کە لەنێوان بەغدا و هەولێرە بکەوێتە بواری جێبەجێکردن بەڵێنیدا کەوا جێبەجێ بکە بەداخەوە تاکو ئێستا نەبووە خۆتان زانن شنگال سیراعێکی دۆلی و ئەقلیمی لەسرە یعنی من ئیما دەیبینم حکوومەتەکە زۆر زەعیفە لە شنگاڵن بێهیوا بن ڕۆژێک لە ڕوژان ئەوانە دەتوانن بگەڕێنەوە سەر وارێ باب و کالێخ و طبعی من لێرە داوا لە خەڵکی شنگال و داوا لە هەموو لایەنگرانی پارتی دەکەم پارتی دموکراتی کوردستان دەکەم لە ڕۆژی هەژدەی 12 بچنە سەر سوندقی دەنگدان دەنگ بە لیستی پارتی دموکراتی کوردستان دەکەم بۆ ئەگەر مەجلس زانە حتمما مەجلس ئەم کێشەیە حەل دەکات ئیتر عێراقمان بەغداوە نابێ مەجلس قرار دەدا کە ئەو میلیشیاتانی کەوا ئێستا ناو شنگال هەیە دەربکرێت بۆ ئەوەی شنگال بگەڕێتەوە بۆیە داوا مەجلسیش پشکێنەیە پێویستی بە تەوافقی هەیە تا بتوانین تۆ ئەغلبیەتە تێنا قرار لە دەستی تۆ دەبێت بۆیە من داوا دەکەم خەڵکی ئایا حکوومەت مولزەم دەبێ ئەو کات قراری مەجلس جێبەجێکە دەبێ ملزم بی بەڵام جەنابەت ئەڵێ کێشەی شنگال کێشەیەکی ناوخۆ نییە ئەقلیمیە دووەلیە ئەقلیمیە دووەلیە حکوومەتی عێراقی زەعیفە بەرامبەر بە قەراراتی ئەقلیمی و دووەلی بەڵام کە هاتە سەر مەجلس محافەظە ئێمە وەکو محافەظەی نینەوە یعنی زەخت دەکەین بۆ ئەوەی ئەو قواتانی کەوانە ناو شنگال هەیە دەربکرێت باشە هێژای نازم مەجلس محافظە هەندە دەسهەڵات هەیە بۆچی لە عێراقی نەشیا دەسهەڵاتێت خوب کار بینیتن خۆی مەسەلەت زۆنە مەجلس محافەظە یا ئیدارە پارێزگەیە پێکتینیتن و خۆلا چووی یا مەجلس محافەظە کە 36 کورسی و 3 کۆتا بین ئەو جارە قانون جیاوازە قانون ئەو جارە تعدیلاتە تێدا تێکردن ئەو جارە 26 کورسی و 3 کۆتایە یعنی انزانج یعنی مەجلس محافەظە خۆی ئەو تشێت ئیدارە
پارێزگەهێ پەرلەمانێکی بچووکە یە هەرێمی بله جا او جاره مثلا تو زانیجی وقتی مجلس محافظات تیت نانان دی استحقاق هلبجارنایه وقتی چند کرسی کات بینید استحقاق هلبجارنه تو چه اداره پارێزگەهێ پارتی دی چند کرسی اینی پارتی خۆی ئەم نەشێن بێژین کە دێ چەند کورسی ئینیتن بەڵام ئەم مصڕین کو دێ زۆرینا دەنگاب دەستخۆ ئینین و هەلبژارنێ چۆیشدا زۆرینە چەندە 26 کرسی یعنی ئەز نەشێن بێژمەتە چونکە پرسیارەکە قورسە بەس ئەس بێژمەتە ئەم متەفاعلین کو دێ دەنگێت باش دەستخۆنین و لازمەجی پارتی دیموکراتی کوردستان دەنگێت باش دەستخۆ بینێت چونکو خەلکی متمانەکە مازنە هەیب ئیدارەدانە پشتی بەدەستخستنا پرانیا کورسیان پشکداریەوەت پارێزگەهانەینەوەدا باشە پارتی پلان هەیە توافقی الگەلانێ دی بکات مجلس محافظە دا خۆی هەمی هەلبژارنادا اتفاقات تێنەکردن بەری هەلبژارنێ تو شەی بیەک لیست بچەخەر و تو شەی اتفاقاتاش بکەی و پشتی هەلبژارنایش تو شەی اتفاقاتا بکەی مەژی ئەم مگەوێ بەری هەلبژارنا ئەم یەک لیستێ چواخەری وەکو لیستا پارتی دیموکراتی کوردستان ژمارە 1970 خۆی مە پێ باش بێک و ئەم یەک لیست دابەزین بۆ چەندێ ئەم سەنگا خوب بزانین استحقاقی خۆی هەلبژارنێ بوومە دیار ببیت پشتی هەلبژاردنا یعنی بۆ پێکینانە ئیدارە پارێزگەهێ ئەم چین تحالفاتە گەل بکەن یەک و چونکو ئەم وەکو پارتی نۆکە و ڕابردوشدا ئەم شەریکێت ئەساسی بینێت ئیدارەدانە پارێزگا نەینەوەشدا ئەو پشکامە یاد ئیدارە پارێزگەشدا یە بۆ خەلکی باژێڕە میسل و دەوروبەرە ئەثبات کرد و شێت خزمەتە خەلکی بکەت و خزمەتەکە بەرچاویشە و بۆ هەمی پێکات و ئۆڵ و ئاینە بێفەرق و جوازی ژبلی کەرکووکێک وەکە پرسەکە نەتەوەی و هەستێ نیشتیمان پەروەری پارتی نێزیکی وێ مژارێت بیتونە هەڵبژارتنە ئەنجومەنی پارێزگا هەڵ کەرکووکێ بوشی پارتی بقوات هاتیە دەشتانەینەوە و هەدەف چییە؟ خۆی توزانە پارێزگەهانەینەوە پارێزگەهەکە مازنە و ئەم بژین دووەم پارێزگا مەزنترین دووەم پارێزگا عێراقی و پارێزگا نینەوە عێراقەکە مسەغەرە پارێزگا نینەوە هەمی ئوڵ و ئاینێت عێراقێت پارێزگا نینەوە داهەنە ما هەدەفەکە مەزن یا پارێزگا نینەوە هەیە چونکو پارێزگا نینەوە هەمی ڕوویەکیوە کاریگەریە خۆی هەیە هەم سەر هەرێما کوردستانی ئەم بێژنێتە وەکو پارتی دیموکراتی کوردستانژی ڕووی ئەمنیوە ڕووی اقتصادیوە ڕووی کەلتوریوە ڕووی جەماوەریوە پارێزگا نینەوە گرنگیا خۆ هەیە بەروێ چەندێمە وەکو پارتی دیموکراتی کوردستان مە پارێزگا نینەوە بێ گرنگە ینی ئەم پشێن بێژین پارێزگا نینەوە وەکو حەدیقەکەیە وەکو باخچەکە و هەمی نەوعێت گوڵا تێدا هەنە بۆ پاراستنا ڤان هەمی نەوعێت گولایە جەنابێتە ژێت بێژیتن و هەروەها دەرباسکردنا وێ ئەزمونە پێکڤەژیانە ئاشتیانەیە کوردستانی یاکو میناکە لێ هەموو ڕۆژهەڵاتە ناوین حتا وڵاتین ئەوروپی پارتی چاوات شێتن وێ میناکە پێکڤەژیانێ بینیتن بوو دەشتانەینەوە کو هێژی کێشێن تائیفی بەروکاوی خەلکی بەرنەدایە بله خۆی هەدەفەمە وەکو پارتی دیموکراتی کوردستان چییە؟ یعنی ئەمە يعني شعارا لیستامەژی ئیرادە و تەخی ما هدف به ئەوە وێ پێکوێژیانێ ئەوەل هەرێما کوردستانی هەی ئەو ئەعمارە هەرێما کوردستانی هەی ئەم ڤەک هێزین بۆ پارێزگا نینەوە ئەو تەبایی و برایینیا پێکوێژیانیان کو ئەم بێژین یال هەرێمە هەی و ئەم وەک هێزین بۆ پارێزگا نینەوە ئەوەش لەسەر ئەساسێکی بیت ئەگەر ئەم بشین بەشداریەکە مکوم یا باشت ئیدارەدانە پارێزگەها نینەوەدا بکەین و ئەم شین کورسیکێت ئەنجومەنی پارێزگەها نینەوە زۆرترین ڕێژە دەستخۆ بینین ئەم دەشین وێ تەبایی وێ برایی وێ پێکوێژیانێ پارێزگەها نینەوەژی دەستەبەر بکەین ینی هەدەفە خەلکیژی بۆ چی یعنی کو پارتی دیموکراتی کوردستان سەنگا خۆڵنا پارێزگا نینەوە هەبیت هەنێ خەلکێ پارێزگەها نینەوە باژێڕێ مووسل و دەوروبەرەوە ئەو متمانە یا پارتی دیموکراتی کوردستانی کو هەموێ ئەعمارێ هەموێ پێکوێژیانێ دەینتە ناو پارێزگەها نینەوە بۆ چەندێک و هاریکار بیت خەلک زیاتر مستەقل بیت تمام لە گۆڕی دەستوری عێراقی خاڵە 122 برگەیە دوو بەحسە دەستهەڵاتین ئەنجومەنی پارێزگەهات کات دکتۆر فارس ئەنجومەنی پارێزگەهان ئەو قاز دەستهەڵات هەی ژڕووی دارایی و ژڕووی ئابووری و ژڕووی سڵتی و ئەم بێژن لەسەر دانان و ڕاکردنە ئیدارەیان
بوچی حتی نو کل عراق نشیانه رول خوب بگیرن هوا دیت خوب شاندان تشرینی 2019 هاتنا کرن ایدی مجلس محافظه ببان دور من چند ساله کل عراقی آیا براستیجی مجلس محافظه جه پشک پشکینه و دس پاروکرنا دس حالات آیا یا جی جه خدمت کرنا خلقیه طبيعي يعني بابتك قالك يا جرينجا حقيقة إيكش مواد الدستورية بيجيت إنه صلاحيات وتصالات مجلس محافظات عراقي هيج شبر يارك بيتا والجرتن تصويت ناف أنجمن بارزجهيم أو بريار دي ملزم بيت كجيب جيبيت بوهي محافظة بخو هرب صبو حكومته مركزي فقط عندك حالات تهين أجر أو بريارة درد كبيت أنجمن بارزجهي يمعارض بيت بو فقرات دستوري هنجي أو بريارنا تجربة جكرن طبيعي هكر أم في صلاحيتي أو في فاندا صلاة أم شو لو فبكين مجلس محافظة باعتبار دي بتاع برلمانك مصغر يبي محافظة بالي هذا الرقي كيفا تشريعي رقي دي فجي طبعا جانبي الرقابي أو دست دريجة دولتي بو متابعة وديفتشونا حمي آليات وعملية إدارية داخلي بارزجاهي يعني أو رقيبة سر محافظة أو رقيبة سر أو دوائر خدمي بلا برسيار أفيا بوچی نشيا يفان دا صلاتين خوب كار بينيت حتى ولي بهيتن خوب شاندر دا خاص بكن ايدي بي ويستيان بمجلس محافظانين هابن نبن چيا بالعكس هابونا وان تيواتيا قندليا زيدتر بلي أو خدان وخاونة وان صلاحياتنا يداباشكرنا أو بوتشاتيتش بغداد ومحافظة يعني مناقلة وانا عم تبيني قالك وحدة ميت إداري نوكا يت محروم بين إشغالك بروجا براستية يت خدمات جزارية سبب شبو إنه ممكنة أو أنجمنا باريس جايب نوكا هاتينا هلو شانتن ممكنة أو صلاحية تخبز الاستبكار نينابن ملاحظة دي قالك مهمة العراق إنه كما بيستوئك وزارات يتحي يت فدرالي يت اتحادي شوان بيستوئك وزاراتها هجدش وان وزارة صلاحيات دوان بشكل تمام يتعطينا فجوهاستن بمحافظاتها بالي معناه بيه انه محافظه يبيا بديل بحكومتها مركزي حتى حدا كي قالك يديروا دريش براستي يادو بيجي طبعا هندي لا مركزيه الاداريه بل انه كنبو لو دستي حكومتها بغداد دستي حكومتها فدرال جاشتا حمي صلاحيات المحافظات بيشتي اف قرارات جيبو تفعيل بوي واكتيف بوي ام بيجي مبدا اللامركزيه جسد بيجم مجلس المحافظه يابيا خاون وخدان بريار او خدان باور وخاون برياريا دناف برا بشك بشكينه يا د مجلس محافظيان براستي دي شت خزمتا قليب كت طبيعي هنزانا طبعا دائما الناحيه الدستوريه يعني تشق بريارك تش مؤسسك تشريعي بيت تش برلماني عراقي بيت تش مجلس محافظه بيت قرارات تبت تصويتا دون نوع التصويت الثاني التصويت المطلق وهي التصويت بالاغلبيه هي التصويت كدو ثلث حاضر بن موافق بن كدا او بريار بريفاتشيت يهاجي تصويتات دي ام بيجني 50 زائد واحد بلي. طبعا هل اكيد تبكر اينا البوابات اكيد بس بالنتيجه ما دفيت كو او كانديدات ما يبقى هنا بري خدان كفاءات بن واش خدان كفاءات ببلدي اخفتنا تبرمجي كانديدا كي تجي لطانشتا تهيا از حس كم جوي بفرسم بلا وبخبر سبب دتكاك احمد كيكي آیا کاندیدین سر لیستا پارتی دموکراتا کردستان کو 5 دونه و بگشتی دشتا نینوا 26 کرسی هنا لانجمن محافظه سه کوتانه هلبت جبلی کوتایا آیا افکسین کو هاتنه هل بجارتن تبخوج یک کاندیدایی بسر چه اساسی هن هاتنه هل بجارتن جناب تبخ سپاس بو بسیاره یا وصل ديار كو بارتي ديمقراطي كردستان نبس شعارك كو بحسي بك فجانت كده بونمونا بينجودو كانديدين كردن عرب مسيحيين تركمان همي بيكاتا دوي ليستي دهنا افروكا ممكن جوي ليستي او بيكاتن تيكال هميش دار كفن يعني ام بلا ام بجا ام كان كرسي كاجيبين ممكن كردك دار كفيت عربك دار كفيت بفرق جدا ديف كفاءتاوي دي في امكانياتي وي شخصي او شخصه دي الجماوري يبقى ود بيتن انجي مرغوب بيتن ايا خلقك اف شخصه بيتن ابا يكادوي هاجتو به تباري بهنا كبسياره كركو مقرن بارتي
بحسيت جهة كر از بيجم نه صايا بارتي الهمي جهة هي چونكو افروك از وكو كانديدا كي بارتي از المثل من مكتبك هي دمك ابد بتش معنى اوكو امل همي جهة هنا چونكو ما دام امل سنتري باجري هنا وامل چنا همي جهة جي كسر ركل مناقرت خلقك ركبت كت خلقك حست كت هون للشنغال يجي هنا امل شنغال يجي هنا خلقي شنغال انه كنا الشنغالنا خلقي شنغال او دربي شنغال تقلمه خلقك بسيط انجي كيمينا افروكاب قوتا تشكي حكمي شنغالت كات ازو خلقي شنغال ام هميش دربي شنغالنا نوكو بس بارتي هاك تبي سحكي او خلقي ناف شنغالنا كيشا شنغال بارتي دشت شنغال يا فقريني تبع شنغال از بيجم دشت تشاوا متفدو بسالب كين افروكا جناب جگیر پارزگی جی بحثی صلاحیات مجلس محافظه کر هاگر تو به لجنه امنی دی المحافظه بد لجنه امنی دی او قرار داد کو نینوا آیا حالة طوارئ دايا انجي آرامية بلام او جروبين تشك دارين جي شنغالي دس هلاتا وان سروي حكومتي قالك جاران او تهديدت كان حكومتي وقالك جاران او مسيطرن تتزاني جوي آلي وآلي هني چندين جارة وروجانا مشاكت هاوين هاري ما كردستاني هزين هاف بيمان عند سريودا أمريكا هوارد كات لسر حكومة العراق ما بباريزن دبلوماتا باريزن لنشيت كواتا هين چاوا ديشين وگرن دست وان گروپين جداين كو هر يك لجيرسي وبريارة ولاتك وبمصلحة جهتك هبونا او چقدار طبعي كيش وزارة دفاع راسته حشد الشعبي بتشبتن او وزارة دفاع افرك او چقدار الويري يبسرفة جهتك هنا قانونك وقتك داعشك هبو ام محتاج يبون هميكس چکی راکت شرکت داعش تواو افروکا گرتو بی مثل آرامیه مادام آرامی بت دبت وزارت دفاع درب چیت وزارت ناوخو بیتن اوجی قراره که مجلس محافظه شیت ورگیت کو ام افروکا نحاله طوارئ امش طوارئ درباز بین آرامیک هي ایدی بس چکدار نافاجری هبن والله او چکدارانه دبیجن اف دست کفته ما بهفرا بدست خستنا و نممکنه چول بکین بو هیزک غیری ما بهیتنا سر آودانیه اف راستیه جی هیا راستیه هر شرک چه بتن کنگی وزارة دفاع داخلي ناو باجر بيت وقت تهديدك بو سيادة دولة تتكرن افرو سيادة دولة آيا شركي انجيتشكي خطركي خارجي هاتية سر دولته او چکدار افروکا بسر وزارة دفاع و حقيقي او بتناف سنوري سنوري دولة باريس احمد ظرفت بدينا ميفان خوجي كواتا تتبيجي بارتي ديمقراطيا كردستان تشيتن روش شنغالي عصاي بكاتون وهز النشر عيش شنغالي دار بخيتن اگر هاتو براني بدس خس لانجمنه پارێزگەهێ نینەوە ئەگەر میێوانێن مش کەرەمە خۆ یەک جوان بۆ ئاخڤیتن بزانم کومنتە هەوە چییە لەسەر پلان و بەرنامەیەن پارتیە دەموکراتە کوردستانی بۆ دەشتا نینەوە دناوە دنیایەکە کێشەین ئەمنی و سیاسی ئابووری زیاتر 135 یا گەنجان لە دەشتا نینەوە بێکارن دەرچوێن زانینگەه و پەیمانگەهانە ئایا هین بهیڤینە کو تشتێک ژڕەوشەوە بهێتە گوهارتن دەستپێکە بناوی خودی مەزن و دلۆڤان ئەسۆگو کوڕێکی شنگالی پرسیارەمە ئەوە جەنابی کاکە سیروانی ئایا پارتی چه پلان هەیە بۆ پارێزگەهانەینەوە پشتی هەڵبژاردنە و تایبەتی دەوەرە شنگالی بۆ خەڵکی شنگالی بەڵێ کەسێکی دی هەیە بۆ ئاخڤیتن بەڵێ کەرم کەلپشتە شكرا أنا عندي سؤالين بصراحة السؤال الأول قبل شوية حكيتي قلتي مدى قناعة أهل موصل بانتخاب قائمة 197 للحزب الديمقراطي الكردستاني هو احنا كان عندنا جواب كل دورة انتخابية سواء كان مجلس النواب أو مجالس محافظات عندما ننتخب القوائم اللي داخل أهل موصل دائما ينتخبوها عندما يفوزون عندما يصعدون يتفرقون إلى مصالحهم وإلى غير أحزاب بس لاحظنا احنا كحزب ديمقراطي كردستاني متمسكين بكل أعضائهم ما يتفرقون بس عندنا سؤال آخر هو احنا هسه ضمن قوائم المرشحين لكل محافظة رئيس لجنة نيابية اللي هو دكتور فايز بريفكي الموصل يفتقر إلى الواقع الصحي لا زال من بعد تحليل لحد الآن متعطش الهاي كأعمار شوارع أوكي
نريد نعرف هل هذا الواقع الصحي مدى أهميته وإعماره من ضمن برنامج الدكتور فارس البيرفكاني؟ شكرا. داس خوش بيت. یکم جار کاک سیروان برسوا وی برادری اگرش کرما خوب دی. طبعا من بداية إشارة كذا روسي شنغال بوا سيد دكريتو إما كوبارتي ديمقراطي كردستان تتوان روسي شنغال يورب كينو خلق كش بقريتو بدنجداني أوانا لروجي هجدي معك طبعا راسه صراع دولي وأقليمي لسرا حكومتي اتحادي جدينية لجيبة كرديني أم بريارة بلام كب مجلسي محافظة بياني بارتي ديمقراطي كردستان لوي زورني كرسي بدل سنة ضلنيام لوي زخت لحكومتي اتحادي جاكا وزخت لأمم متحدة لدول إقليمي دكا ببوني أوان ودنجي وان إما دتواني شنقال أرزقار بكين لوي كأستي ذا بلا باشا لسر برسيارة آيا بلانا بارتي دي تشبيتن ضمني آفدان كيرني وخزمت جوزاريان بو سيكتر التندرستي كويرانا بتايبتي بشتي داعشة لموصل اگر بدا دكتوريش كرم أخو اگر در فتبي بس اس بسيارة برادري جوابي بدم بالي كرمك دي بلاس أزيب كردي الله عربي إن شاء الله كردي جواب داش كرم أخو طبيعي وقت داعش شاطي ومثل داقير كريم صحت نينوا دائرة عملاق بو حقيقات يعني تقريبا كارمند تويسي 1000 كارمند من دكتور ومعاون طبي بالي جاش تبي مرحلة كوف دائرة يا ما إنا دهوك موقع خلفي خانية كي بتشيك بو يعني أتبيجم صوت منتسبنا مابون أم شياين بصلاحيات تخو الدستوري وك رئيس لجنة الصحة والبيئة كجارة دي أم في دائرة راكين سربيت خو براوستيد حتى ما جانديا اف صحة أوانو كهن بين المثلتا هروسا أمشيان 4 وزيرة صحة 4 وزيرة متعاقب طبعا استحدات كم هكا اف نائبيت ما ابيت نوكا كارد كان يتميسل خري بشين وزيرة كي اتحادي بين سرطان مثل بكات دكتور فارس بني صار علاقات بنيت كاتشانتو قناعات اللي تشيكي بوزيري كاتشانتو اكتيفيت لجنا خدا كاتشانتا برهام هيئة لجنا خدا نيا فخر كواتا عراق ولاتي واسطة كارية نخير نغواسطة كارية قناعتها فرض القناعة يعني أو وقت تو قناعتي بوزيري تشيت بوشي سيستم كنينا سيستم وزير ديشيت وكيلة كيف ريكات سيستم ديشيت مدير عام بباجري تخويل كات بس وقت تو شيء وزير كبيني معناه بيت قناعتها شكل بوزيري اف باجرة هي محتاجة كنت في مستوى يوظفي ببني حجم الدمار هذا إيك يا دوبي بين 6 بروجيت يتقالك يتقرنك يتكون مستوى خدمات صحية المثل برنكري ما يتبسند كرين البرلمان العراقي إيك شوان أو بو كو قالك فئات الصحية حطانوكا نت مشبول بمتعيدة وكي كلية العلوم وكي معهد الإدارة الصحية وكي قسم التخدير أذا أمشيان بروجيكي دربيخين ببتا قانون كواتا بلانا بارتي تشيا بودهاتي ماني نري بارتي بوم اتويل اجنيدا بودهاتي بري بودهاتي ام دي سيستم كي بكار انين بجنا ضمان الصحي الاجتماعي او ضمان الصحي الاجتماعي ام بجنا بما تندرستيه او دي وك هفيكي وك عدالتك دي دانت دي بو في باجيري بكار انين بو خدمات التندرستيه نوكا اري شمازن يا خالتي مثل اوا مروفي الدولة مات دي شيت همين نوعية خدماتي تسخوفها انين بس مروفي حجار مروفي موظف أبي دخل المحدود محروم مجزور بي خدماتي يتنوعي نقطة أفيا دكتور فارس كاك نازم صدا سيهو بينت يا جنجين دشتانينا وبيكارن بورا ذكرنا فان جنجين كو بيمانجه وزانينجه تمام كري بو جنجين خدان مهننا خدان هيزن آيا بارتي چه بلان هيا؟ بله ما قلت سيستم ديمقراطي ده هل بجاردن جي قال يان جماور بريار الدد يعني هم متأكدين جي أو جارا همي هدف ما أوكو قال جماور بريار بدتن وقتی هم هولد دين وكو بارتي ديمقراطي كردستان زورترين رجاء دانقاب دست خوابين ما هدفك بها ما بوه چنده اكو ام سر وكو شراكتك بحيث ام بچنن و اداره دانا پاريزگاه نينا ودا چونكو قرار او جاره دست انجمن پاريزگاه نيدا او دي بريارا خودت كده چا خدمتا همي اولو آين نتوا
كاتل باريزگاه نینوا بو او برسوا بسیارا تا حقیقت وقتی ام حواله دن که ام زورترین کرسی کاب دست خواه بینین ما بوه چنده وقتی اداره پشکه کامازن ام بجداریت اداره دانا پارێزگەها نینەوات کە مەبووە چەندێک ئەو گەنجێت مە ئەوێت نۆ کە بێکار ئەم هەوڵدەن وەکو گوتە هەلیکار یعنی بۆ گەنجا دەستەبەر بکەین ئەم ئەعمارێ بەرفرە بکەین پارێزگا نینەوادات هەمی کەرتادا وەکو کەرتێ کشتتوکالی وەکو کەرتێ تەندروستی وەکو ئەمن و استقراریەت چونکو ئەمن و استقراریەتی پشکەکە گرنگت ناو پارێزگا نینەوادا و از تأكيد الآخونا خود كما وكام جاش بينهم كام ده رجع دنجت باش بس خوانين چونكو بحقيقت او هندي ما كار كردنا و پاريزگاه نينا ودا نو خلق پاريزگاه نينا ودا يعني هندك تشت برچاون چجا راج نكوان هنا اجبير كرن بو نمونه كردستان چوا دشتن وي امنو آوداني و آودان كرن الكردستاني هي وكليستا بارتي ويفا هيزن بو دشتانينا و بلانك هي جبركو قالك لايان هنا دبيجن مجلس محافظه بو بشك بشكينا ومصلحه وقندل يا زيدترا ايا افراستا بله خوي مثلا ام بري خوب دني متوت او تجربه الحريم هي ام بو هيزن بو پارێزگەها نینەوە هەمی چ ڕووی ئەمارێ دابێت چ ڕووی پێکوە ژیانی بیتن حقیقت ئەوە یەک الهدف ما کو هەمووی کاری ئەنجام بدەین و ئەم گەشتبینی ژوەکی ما گوت ئەم دێ دەنگاینین هەندێک بنەما هەنە وەختی تو وەکو پارتەکە سیاسی تو بێژی کادێ چاوە دەنگا بدەستخۆینم مەسەلە بۆ نمونە خەڵکی پارێزگەها نینەوە ساناهی ئەو هەلوێستێت هەرێما کوردستان و یەک پارتی دیموکراتی کوردستان ژبیر نەکردنەوە و ژبیریش ناکات یعنی ئەو قوربانی دانا هێزا پێشمەرگەی یعنی بۆ ڕزگارکردن پارێزگاه نینەوە ئەو خەلکی ئێرە ساناهیش بیر نەکردە وەختێ بۆ نمونە وەختی هاتنە داعشێ ئەو خەلکی ئەوەش بیر نەکردە واڵاکردنە دەرگێت هەرێما کوردستانێ و تایبەتی هەولێر و دهۆکێ ساناهی ئەو هەلوەستە ئەو مووقفەش بیرا خەلکێ دەڤەرێ ناچن سەرو ئەساسە وەختی ئەم بێژن ئەم پارتی دیموکراتی کوردستان ئەم گەشتبینین و ئەم دەنگا بینین ئەمە سەر ئەساسی چەند بنەمایەکە ئەو هەلوێستەژی و خەلکێ پارێزگەها نینەوە یەکێکە وە بنەمایە بحقیقت وجا هەمی هەدەفەمە ئەوە کو ئەم تەجروبە هەرێما کوردستانی بینێت پارێزگا نینەوەدا ئەوژی ئەم چاوە دەشێن و وێ تەجروبە هەرێما کوردستانی وەک هێزی بۆنە پارێزگا نینەوە ئەوێ پێویستی دەنگا و پێویستی وەکو بێژێ پشکەکە ئەساسیەت ئیدارەدانە پارێزگەها نینەوەدا ئەم داخوازی خەلکی پارێزگەها نینەوەکەین باژێڕی میسر و دەوروبەروە کو دەنگی خۆ بدەنە لیستا پارتی دیموکراتی کوردستان لیستا 1970 بۆ چەندێ تەجروبە هەرێما کوردستانی ئەم بشین ناو پارێزگەها نینەوەدا جێبەجێ بکەین کاکسیروان ئاخفتنە جەناب هەوایە ئاخیرێ بوچی پشتی 7 ڕۆژێندی خەلکێ دەشتا نینەوە بچنە سەر سندوقان و دەنگی خۆ بدەنە لیستا 1970 دێش ڕەوشەوان ژیر و ژیانەوان مووسڵەکە وێران بووی بڕاستی من ئەڤروکە دیت دلێ کافرا بێت سۆژیدن یعنی هێژی شوێنەوەرێن شەڕێت پێوەمایی گەلک دیارن هەوار دکەن خەڵکێکی زۆرێ هەژارە بوچی هین بوچی کەسێ دینە طبعا پێم پێشەوەی سوالی جەنابەت جواب بدەم و پێم خۆشە ڕوونکردنەوەیەک بدەم لە ڕێگەی کەناڵی 24 پێشماوەیەک کەسانی خۆیان کردە خاوەنی ئەو ئەعماری کەوایسە لە ناو مووسڵ دەکرێت و خۆیان کردە خاوەنی ئەوەی کە ئێمە وەکو پارتی دیموکراتی کوردستان دیژی ئەوە بینەوە کەوایسە ئەو مەتاڕی لە مووسڵ و دروست دەکرێت پێم خۆشە ڕوونکردنەوەیەک بدەم لە ڕێگەی کەناڵی بەڕێستانەوە طبعی زۆربەی هەر زۆری پرۆژێ استراتیجیەکان کەوا کرایە لە مووسڵ لە ڕێگەی جسوور لە ڕێگەی ڕێگاوبان هەم لە سەردەمی بەڕێز عادل عەبدولمەهدی لە سەردەمی بەڕێز کاظمی و ئێستش لە سەردەمی بەڕێز سوودانی وزارەتی بەلەدیات و ئیسکان پشکی کورد بۆ و پشکەکەشی پارتی دیموکراتی کوردستان باشە چووەل خەلکی کرد و بێژن پارتی ڕێگرە لە ئەنجامدانە پرۆژەیەن خزمەتگوزاری ئاوادانکردنە ماتاری و بدەهان پرۆژەیەندی چ سەبەب بوو؟ ئەمە تەسقیقێکی سیاسی وەکو باز دەکەن طبعی ئەو هەموو پرۆژانە لەلایەن پارتی دیموکراتی کوردستانەوە کرا ئێمە خۆمە بە خاوەنی نینەوە دەزانین ئەمە لەلایەک لە سەبارەت بە مەتار هەیەی قەضایی لێبوون ڕقابە لێبوون یەکەم کەس کە تەوقیعی کرد بۆ دروستبوونی مەتار ئەمن بوو ومش لەسەر پارتی دیموکراتی کوردستانم ئێمە خاوەنی ئەو نینەوەینە دەمانەوە نینەوە وەکو هەولێر بی وەکو دۆک بی و حتى لە ڕووی ئەمنیەتیشەوە نینەوە ئێستا علاقەیەکی تەنسیقێکی زۆر باشێ لە نێوان
حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەسەڵاتی ئەمنی و لەگەڵ نینەوە لە ڕووی ئێرهابەوە لە ڕووی داعشەوە یعنی حکوومەتی هەرێمی کوردستان حتى هاوکارە لە ڕووی ئەمنێتی شاری کەواتە مووسڵ. پلانە داهاتی چییە بۆ خزمەتکردنەوەی خەڵکی بۆچی وەکی من بوو بچی هین بچی خەڵک دەنگی طبعا ئێمە وەکو خەڵکانێک ناڵێن ئیشتان بۆ دەکەین ئێمە زۆربەی هەرە زۆری گوند و قەزاکان و ناحیەکانی سەر بە پارێزگای نینەوەیە گوند نییە لە پارێزگای نینەوە جادەی بۆ نەچیبی یان جادەی ڕئیسی ئەو جادەیە بڵێ ئەو جادە کێ برنە ئەمە کوردمانە ئەمە شەریکێکی سەرەکینە لە پارێزگای نینەوە مشکلەی ئەمە ساڵێکە کێشەی ئاو هەبوو لە هەموو عێراق نەبەست لە نینەوە مەدرسیان بۆ چووە جادەیان بۆ چووە کارەبەیان بۆ چووە مستەشفەی باشیقا کە ئینشاءالله لە هەفتەیەدا بێت دەست سەد سەریرە جێبەجێ دەکرێت مستەشفەی زومار هەفتەی ڕابردوو عەقدەکەمان جێبەجێ کرد کەواتە پارتی چاوی لێیە بۆ ئەم جارە ممکنە پۆستی پارێزگاری مووسڵیش بەدەست بێنێ ئێوە چاوتان لێیە ئەم ڕایە لە دەستی منێ لە دەستی قیادەی پارتی ئەوە چاو لێیە کاک نازم حقیقت ئەمدێ چاوەڕوانی دەرەنجامێت هەلبژاردنێکین کە نەتیجە دێ چاوە هەبیت وەکی ما گوتە پشتی هەلبژاردنا پێویستی هەندێک و ئەم تحالفاتە چێکین سەر و ئەساسی دێ بڕیار هێتەدان لاانێ قیادا سیاسی و بابەتە یعنی ما هەر کەسێکی محافظە نینەوە محافظ بیت یان ئەنجومەن بیت یان هەر پشکێکال ئیدارە بیت یا ما گرنگەوە ئەم خزمەتێ بکەین ما چاول هەندێنیە مەسەلا پۆستا گرنگەوە ئەم خزمەتە خەڵکی پارێزگاهانینەوە باشە ئەس کەسێن کو حاضر بووی پێشتر مە دەرفەتدا بجانەوێتە ئەگەر کەسێکی دی هەبیتن بلا ئەو بەڕێزە باغیتن پاشیت و هین حاضرن دەنگی خوبدەن ئەگە بدەن دێدەنەکێ و بچی کەرەمکە راستي جنجت ميس الحمي حاضرن دنجي خبدنا بارتي اغلبيات استوقع عربجي عربجي قال لك من هوالي هي عرب ايمان هي بكاك ناظم وكاك سيروان شنكو زانت شو خدمتها تقديم كان بو ميسن عندك هي قال قائمه هنا دي واعدادنا عالمي بيش انتخاباتها تليفون قفل لكن بس كاك سيروان ترجعي فاكريه كاك ناظم شي واثا لستا بارتي زاني شو مرشحي خو اختيار كان يعني نكو مرشحة بارتي بينجو دو مرشحين همي وكي ايكن طبعا مرشحة بارتي تني ظلامنين اواكي هن بينكو ظلام فيرا هنا حفظ جنن ونوز دا ظلامن باورمنا خلدنا بو سيزدا افرتن اوي ديجي ظلامن بله كواتا سيزدا جنجي تيدا انا وكي جنجي كي خلكي ميسلم من ايمانك و ايمانك قرص هي بقيادة بارتي وكو كاك ناظم كاك نوزاد كاك سيروان بارتي چی کریه هتا والتا بهت تا ایمان به هبیت و وار به هبیت ما بارتي چی نکریه بارتي همي تشتكريه بو ميسل يعني كا بيجن قالك عالم بيجن هندا قائمه بو ميسل شروط كد بس نا بارتي بو ميسل شروط كد باشا بس تخوش بلي او كبرى وقت من خلاص بو بيجن بسيارك بس بسيارك كاك احمد كم كاك احمد جحيله وعقلمة وجحيل وكي ايكن باشا تشي برنامج خوي انتخابي بشتي انتخاب تطبيق كيانا بله او كبرى برخت باجي كلامك كرتيش كلام اخو وقت خلاص بله كلامك قالك سباس بارتي تجربة كاباش هابوت فترة شويدة كو دعما جنجاكر تايبت بوستت سيادية محافظة كاكسيروان تجربة كاهرة باشا براستي يعني عم بيجن قالك نوكم مثلا خلكك هي بيجن كاكسيروان باريزغارة يعني تشتكي وصا هي بوي بيجيانا تتزاني دشتانينا وكرد عرب تركمان شبكة كاكية ازديا آیا هوا هیچ ناکوکی گلک هیا هوا کیشه هیا بو پیک وجیان الگلک ام وكو خلكك صاده ما هیچ مشكلات قال اكودون نينا كي كيشه هيا قال اكودو ماذا يعني احتمال مثلا عند التوجهات السياسية خارجي ام بيجن اما وكو خلكك صاده ما تش مشكلة قال اكودون نينا باش بس تخوش بن بس من اك بسيار هيا بزحمت دو استمامكم بارتي درسته بارتي تجربه باش هبو بو دعم جنجان باشا بسيارام بو كاك ناظميه برنامه بارتي چیه بو دعم جنجان بشتي جنابي برسف دا پیشینو که اگر تهاجی هبیتن او کبرای هبو کرتیش کرم اخوی اخیره و خلاص اخیر که اجبركم من دمنا ما
بله كورتيش كلامه بله دی دنگ دینه بربجیرن پارتی دموکراتی کردستان و جناب سروک بارزانی اجبر کو دا او تجربه الهرم کردستان هی الپارزگاه ما نه نواجبت جبهه کردن او آوادانی الهرم کردستان هی الپارزگاه نه نوابگشتی به تا آوادان کردن و بتایبت جیل باجار من الشنغاله باشه دست تخوش بن گلکس پاس براستی وقت من نما گلکس پاس بله كلام اخو بكرتي جناب باس يا وتر فرمو متأكد بدي كم چونكو او تشتي مقوتي او عدالت تمام داس اگر بارتي عدالت نكت شي دين داس خوش بن جالكس باس بله طبعا همو بيكاتا كان ايمانك مطلقيا ببارتي ديمقراطي كردستان بو اما ببي او سقاقي كهمان لنا موصل بوسي دايري او دايت مانا براني شباب بوسي دايري صحة مدير صحة كمدير عام دايت مانا برا عربكان او برازي كرنيه نخير ايماني اما بويا مطلقه كاما جوازي لبين هيش بيكاتا كان هناك بوسي زراعة دايت مانا مصحية كان باش اما تنها خدمتكاري بس كردكانك خدمتكاري هم بيكاتا كان قالك سباس بو ميفان من دسمني راست و تشابي از كيف خوش بوم بوجودها هوا سباس بو برسفين هوا هين هرهبن بفيرانجيه لموصل ام هاتينا دمهيا في دي بيته بو كردستان 24 ريزو حرمة مقابل بكانو هرهبنو كردستان مهر آفدام بيت